Lidhja e sindikatave të Maqedonisë i thiri punëtorët e sektorit privat që t'i bashkangjiten protestes së 1 majit, kur nga qeveria dhe punëdhënësit do të kërkohet që paga minimale të jetë 500 euro dhe rritje të pagave në të gjitha sektorët. Nga sindikata thonë se edhe pse ka skaduar, duhet të respektohet marrëveshja kolektive për sektorin privat dhe paga të caktohet sipas formulës për pagë minimale e shumëzuar me koeficientin e vendit të caktuar të punës. Andaj sipas LSM-s është e rëndësishme që paga minimale të jetë 500 euro. Во овие трудоинтензивни дејности од приватниот сектор не треба да има плати помали од 50 и 60 илјади денари. Ова наше барање се однесува на сите работодавачи од приватниот сектор, особено оние кои пред некој ден се изјаснија дека нема квалификуван кадар. Уште повеќе ќе недостасува кадар доколку не зголемите плати. Со сета почит кон одредени работодавачи, кои што почитуваат се од закон и колективен договор, и овие проблеми се одамна надминати, но тоа е сосем мал процент од вкупниот број вработени. Peshevski thotë se gjithnjë e më shumë të punësuar nga sektori privat kërkojnë mbrojtje juridike për shkak se nuk u respektojnë të drejtat e punëtorëve. За овие вработени, покрај вработените од јавниот сектор, ССМ има поднесено низа пријави и обезбедено бесплатна правна помош, особено засегнати во делот на неосновено намалени или воопшто неисплатени плати во законски рок, неисплатен регрес за годишен одмор, неосновано и неисплатени додатоци на плата како минат труд и така натаму. За потсетување, само во текот на 2024 година, бесплатна правна помош и заштита добија 12.234 работници кои се обратија до ССМ и синдикатите здружени во ССМ. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë porositën që punëdhënësit dhe qeveria të kërkojnë fajin në radhët e tyre, e jo të punëtorët për shkak se do të mbetemi edhe pa ata punëtorë të cilët ende japin maksimumin e vet për ekzistencën e tyre dhe të familjeve të tyre këtu në Maqedoni.